Energieklassifikationen sind wichtig, als als Hëllefen zu verstoen, wie energieeffizient e Gebäi ass. Nachhaltig bauen wird eine andere mat Energiebilanze dinn. Das de Summenabecht vu Solartechnologie, Isolation an engem energieeffiziente System. Wie wieke eng Energieklasse berechnet? Et geht hei den Energieverbrauch. Eng Energieklasse ass eng Abstufung, die op Basis vum Energieverbrauch pro Quadratmeter, der Art vun der genutzter Energiequell, der Isolation vum Gebäi an de Systemer wie Heizungs- a Klimaanlage berechnet gëtt. Über all Gebäi gëtt eng ënnerschiedlech Art vun Energieverbrauch analysiert. Zum Beispiel eng Energieklasse A huet de günstigste Verbrauch mat minimalem Energieverlust. Dat heescht, e gut isoléiert Gebäi an nohalteg Heizung a Klimatechnik verbrauche manner Energie. Genau. Eng Energieklasse A ass ideal. Für de Verbrauch an Klassifikationun ze berechnen, benutzen eng speziell Software an analyséiert den Energieverbrauch vum Gebäi, bei den an der Energieklasse méi héich geht, also B, C, D bis I, ass de Verlust beim Hëtzen oder beim Kille méi gross, also den Energiebilan méi schlecht. Klassifikatioun hëlleft eis also net nëmmen ze verstoen, wéiviel Energie verbraucht gëtt, mir weist och wéi mir Technologien nutze kënnen, fir als Zukunft immer méi klimaneutral ze gestalten an noch manner Energie ze verbrauchen, do wo et geht. Fir Zukunft vun enger nohalteg Architektur ass et wichteg, die Energieeffizienz ze berücksichtigen. Dës ass de nächste Schritt fir verantwortungsvoll ze bauen. An dat fängt mat der Energieklasse un. Die Energieklasse weist mir, wo Schwachpunkte sinn a wo ich noch Verbesserungen machen. Erneuerbare Energie wie bekannt ze machen, dat ass als Ziel. Abonnéier dech hei a bleiwen neiste Stand.